tunain khel tur te hi Kolasib United le CC Academy 10 year under 15 final andito anin tuna hianin anin draw ani chuan Kolasib United te hi chakber an lenga CC Academy hianin chakber ni turin wala hianin point thum an mamo anin draw khanin point in ang chia Kolasib United goal difference an san jog wangin anin draw chawan mamo line CC lamin changgen mamo ni khel munom tak ani mai se phot mang Kolasib United in game an tran do na free start che Put bit lawmman apu bukan mo record po sep lama bok la lut le lom le Kolasib United lane ball and pe pe maro chuka lane roll kan zawan siring an kalpui de view nangin an defender in body fighter an ti wangin dongin ti harata de lewa tira hang kalau selawan color hi ayang ha de hi Kolasib United an nia Paul ha de hi CC Academy CC lam an fall na an fall CC lam fall le thau mai soma free kick a pet kha feel liana goal post zau chu wang aniang rol chuan dim lewa pet pop kha poi mi lo an soile no no le chu CC lamina ron nor thako maya iparen save tha chum block om le a CC Academy hian change ngen mamo wangin an game po ron attacking game an khel naviawa coach in soya defense line atangkhanin pastor molo chuanin ball vor chua tur ti a soi fo to niang tunga hril non le CC lamin norm clear pot mai mun hi marun da pot kha poi moni kha
Kolasib United in nor phe ve thunga amaro chu ma tiu le lat defender in a lo ti thakop mai pet per awangin midfield apo anin be tok view defender in ti thalu tok goal goal lat mai goal khatna set piece corner atangin Kolasib United in an khung moi khop mai atira kan soi tong khanin draw chauma mo hi Kolasib United ania sisin chakngen mamo chuwang chuan game hi amunom khombe sisin an norna view amaro chu Kolasib United in chansan muwa an score ngal tlat ma but let's try Soto mamaram blocks one slide out trave yellow low zone ni silamin sanglam train run attack vela dona full on club hello bóng man lát bay vô giống về hello bóng man sẽ tới nó bóng man nhỉ Hey, nó slide, nó slide na anh liam rất mà. Cốt step on trong comment autor tome.
an bor ne ko me malama kalpuin thei lo reng awaram apre tha maro che lo intercept thale me defender trophy ba Ball chọn cho nó xia, ball hi một cái tỷ lệ thích rồi, cho in về làm không? Defender ten, muni malau dah mana? Outdoor mai hajo. Sisi in corner, free kick kan mua. Avanal an step dal ve engate marking achiat wange an mani positioning that wang le o kina video en le huna hria tang set piece tang ve ven goal an khung theitlat mai Kolasib United in corner ring goal an khunga free kick a train CC lamin equalizer goal moi ta warang khung ve ball fight do na sangarang ar khom mai coachina lo se tun mi kha ball kha chu sak tum kher lovin malam pangkhar sila an mani lama in pass le le kha hlom lo jok fall khirangai lo ti ne orang chu sak thave mase recover tu min tlan le lengar ngara recover le maya titlu le lat mai chan pui thakho mai mara jo an va titlu le lat mai final me wa chuanin tranana to ni coach stepon an out tur to me
Costin cái tiếng nào cả để ngao mang ngày lâu coi mà ê biết cho nó tu hello soi phía lâu đều anh chính khăn Costin nó soi anh out cả anh ngao mang ngày lâu gần tí cả huat en lâu tu ra anh ấy zoom tum zok tu này anh ngao mang ngày lâu tí cái chuyện zoom đủ lâu thì po anh lek lek zok à anh soi phía lại lâu này chứ tal pui tha le mày à si le men nor na view à cross ball mà maro chu tu mà lâu na lama ni ball na zula le hen recover thei lan ma ya lom thuốc trin có phải Kolasib United là mình cool lên ball là chuộc thấy đâu ạ phốt lom lệ free kick train loose ball and tin mom phay knock à mà là chưa kịp parin Lawmman thể lâu à mà receive sual tlat mà rồi chun chẳng lẽ mà bắt tàu bút về mà rồi chứ defender te knock về lên chứ fall silvin kutte pon thoje jo khung de boy kutte poi man thiam ngai khom men khel lai an fall silvin le lam pang ti lai tok velin thì số lại chuan thì pet out mày cả trang thu này trang cái biểu cái tiếng cả số ta tu mà rồi chun vợ khôi sắc man lắm mày anh ti lu hal zuya lâu bỏ man lát mày
tuna line an kalpuya khan defender ten line hi lo khar mai hi au yom lo a le zong an lo la le ni pon line veng bok nung lampang veng bok hi chuanin rul ru pir tua a nung lampang kan ven lu tuna line a ron lak lo hian a hlom zoga chuan line hi lo khar fel mak hi poi lo zog ani ball hlom zet mai ron da luta keeper ran chuak man lawa line khar poi mo sa tiang chuan defender te chuan line an lak lu lo khan atok ani me aron kalpui thaviu nang in rei deuh hlek ani avat tok ve kha line aron la lu let lat a hlom lu tu khating ka so ta tu mama ju clear chan sam thei big lo ni ron la chuang ron counter vele thunga amaro chun claim khome 4v2 ani anom dan ku ku four v two position in anom vele chi ani po he hela ba defender pali in tlar ma pani an lo veng ani pektur lang lo Kolasib United lampang hianin attacking game an khel na lutuk lo te pona hriata tlarma an lut tam lutuk du lo dewa ball thazet mai ron pethowa kutan mangzeu kha ka tiang kha tu lu nom ve thina amaro jutun ka chuanin an mani lampang kha an la tam zoga vain fall hun lo ma zoge mok de attacker khan claim zoga defender te kha defense line om te khan tam zoga wang khan ka tiang ka chuanin fall lo kha poi me lo an tianan attacker in defender kha lo claim zog sense chuni sela chu tiang khan an fall kha poi lowa free kick ka tian on pe thianin an roin siam rem le man an tam takaron lut le man awang khan an hlom deuh lek thina mun ral muang tang kan lo ena chu kan soi thei ni mai mara chu achung lu to chuanin a khoi ange kan klem khoi kan tam ti kha wa chut ve ka har to wang yanin lu thu sam diak ka khele ro chu har viau ni puitling tan po mak lawin alo amaro chu goal chu la hlat deuh leka sikiparin second ball nei lo ava ban thachai chai ve an keeper hi
Kuma ham hing khao lấy Joshua lấy tiếng khóc mấy cô biển cô địch khai chơi dữ mà ya keeper biển tao cái này thằng làm train CC là mình ball cross này là defender anh ra hình chuột trời em cái lùi thấu mấy thì hơn 3v1 anh lết lên mấy 2v1 dọc football hi chu football chu game ro puya nia nial na te thlang ro bro rang ma technical board lampang in anan kam khat de lo ka le lampang te head coach ni lo chu medan lo tho ve vak vak lo long lo se ve vak vak lo ang te tiang he nia in zoom the ngai thin ko me tran lu tu ko wang hianin du lo deu lo tong ve pal te hi ola tiang kan zoom tran thiam sam sa mangai ne kan nau te vak kan eng khel hoi mo kan fa te om lo na lampang po nau te tho fa te om na lampang chau lo po hi nakin zela football a mason zel tur kan du wang hianin tu te po hi kan du sap ve kan ni defender in kuda tho milo midfielder in defense line ava puina kuda tho ran mai nam thua eti hangen team match official de po hi ril ru zau te le thin chiat lo te ngai thin rim thu te dom thin ka tia coach ten lo soi sel na te mai ba ka he ta midang in lo soi sel loi loi nang chi an tuar zo tur chuanin thin che deuh ta chuanin har thin ngo tang avan head thobe defense line atangin san hei mai lo block le mana masan lokal pui thei tho football hi chu game ro pui ani wang hianin cruel game ten lo tia chak zok an lawma chak lo zok an thin rim em zela first half munom deuh azowa an cholanga singla run khele don ni khela munom ton kho mai team tha academy no pang tha tak tak te in khel an ni loma ma hun eng tak nei ni vek ani player ten tanga tin coaching staff te pon tanga kada khanin ain rol tu zong in rol khanin fel fai maya tran luata moi lo dewa selo turin zawai hian du sakani